base brachialis, chest, abdominal, oblique, anterior deltoid, medial deltoid, keraskan. Cukup, oke, the neck. Check body pose, left and right, together, up. Keraskan. Ini ototku, mana ototmu? Garuda di dadaku. Tahan. Keraskan. Lebih keras lagi. Keraskan. Kurang keras. Down. Cukup. Oke. Ini bos mulai kami Dewan Juri. Lebarin backnya. Sampai amburadul. Ternyata kagak bawah. Sampai siap kan? Udah siap? Oke. Ayo ini. Oke. Naik body pose. 3, 2, 1. Ambil nafas, inhale, tahan sampai di atas, perlahan lagi, buka lagi, berantakin backnya. Jadi latih muskulasi, teres panjang, teres minor, probably semuanya keraskan, lebih keras, tahan, 1, 2, 3, cukup, keras, nanti kalau keras berbahaya, nanti pecah. Oke, last push, abdominal push, keraskan perutnya, abdominalnya, rectus abdominis, rectus maximus, rectus medius, dan oblique, interoblique, all sama depan, 3, 2, 1, up, tahan, lebih keras lagi, tahan lagi, keras lagi, keraskan, tahan lagi, fight, keraskan, cukup, silakan kasih hormat ke judges. Oke, silakan kembali.